همه بلاگرها برای فایدهشون رکلام‌های خودشون میدونن که واسه نام کل تاجیک نوشتن تمام جهان میدروه. اوی که مهاجرایی که تمام تاجیک مسلمانی ما همه دستگیری که اگه کو هفتشتاشون اقدام رحمت کنه در پاشون خور نزنه. و سگ کوچه همه حوض میکنه کو گشنمون. همه بلاگری گشنه هوا و کدام بشینه. وای همه آدمی که همه گه وای خودش آخی پدره. آخی پدره وای خود. بر دروغ اینجا مقامات هست مقصد جزاشتیه چیکار یکیش مورد میگه پیش خودش. همین را گفتنیم که این مینای بابا جان 88 تا همین سبب همشی یعنی تا همش ва алейкум ассалом шумо соз хуб тинч хона тинҷи амонӣ настроениё саломатишки нои ман Рустам Ашуров хуш омаден ҳама каса оптам канали мада ҳозир айни замон ма дар қалъаи Сорум ва 300 метр уса дар хонаи ҳамсоягарӣ хонаи бародармо ки модараш ва падараш зиндагӣ мекунанд ҳоҷӣ Комрон Коля Таҷик як охирон як ҳафта 10 рӯз шид ки хеле муҳтарам бародаро блогеро маълумотҳои бардруғ карда дар расонаҳо дар ҳама ҷо фиридестиянд ҳамин хотир мо гуфтем ки биё пеши худ мо видео накунем пеши падараш омадем ҳозир хеле барои ман то уҷара рафтана як 5 минут мегира не ки барои шумо хеле як шилчок кунем карти падари Коля вохӯрда чизе ҳаста худаш нақл мекуна рафтем. Ассалому алейкум. Ва алейкум барсалом. Муҳтарам падар. Ҳоҷӣ Комрон. Саломатиё хубе, хона, ҳама тарафа. Гулӯш хеле. Саломатиётон хубе. Коракот инҷа. Меша. Ҳазор раҳмат. Назе, созе. Ҳазор раҳмат барои омад. Гуфтем ҳолтон хабар бигирем омад. Раҳмат ҷано. Созе дигар. Саломатиё хубе. Худо ба шукр шумо чӣ? Гамдонам та. Не, созе. Ҳамат инҷа. Минадор барои омадагитон ҳазор раҳмат ҷудо. Мебиям гого айҳоли ҳама ҷуратон мепирсе мере ҳазор раҳмат. Гуфтем ягон 10 дақиқа вақтона гирем. 11 дақиқа. Хуб, тамом. Ва инак ассалому алейкум бародарои азиз. Хуш омаден канали Мада Рустам Ашуров. И барномаи мини чах гапу чап тарафи дасти рости ма бародарам Некрус ва падари ҳоҷӣ Комрон бо тахаллуси ҳаматон мешиносен Коля Таҷик ва падари ҳоҷӣ Комрона ҳама мешиноса ҳам подписчикои ма ҳам ҳами бародарое ки ҳама дар ҳами интернет ҳастен ҳама каса мешиносен ва мо иҷа ҳозир слишком бад фаврӣ омада яъне ки срочно мегӯянд ку ай кадом сабаб ай сабабе ки ҳозир дар интернет бисёр бо ҳамун гапу чапҳои ҳар хела комеш ба таври худаш рост гуфтааста комеш бисёриш дурӯғ гуфтааста ҳамин хотир бене хеле мекунем ай пеши худтон блогеро якта хабара хонда сразу 10 та қуш карда видео намекунему ҳоҷӣ Комрона ина падари настоящиш падари азиз шумо соз хуб тенҷ я бори дигар ҳазор раҳмат. хиёл мекунам кам дидестен чизора хабарора дидестен чизора дидастем ман ҳама чизе ки тасдиқ нашуда барои чи ҳами блогерҳо ҳама реклама мекунанд барои ки вай ия реклама мекунанд баъд чизои худшона барои рекламаҳои худшона гап да ҳамияй да охи гап да мияй ҳам чиз дар бораи ҳоҷӣ Комрон тасдиқ нокардаги чиза ё бар дурӯғ бирӯи ҳам бо реклама задаиста дар хонаи худо маном ҳоҷӣ дар хонаи худо дар куҷо туғли мебия ия мақомот чӣ намега ай ҳамин хотир мисол фарзанди манай ҷону ҷигари манай мақсад аввал мода мебия ку мақсад ягон гап шава аввал мода мебия ку мақсад извещениш мода мебия мо тамоми ҷоя суроғ дорем ҳар ҳафтаи аймун кову шурше мақсад мо бачаи партоӣ надорем ки мақсад ки темада амак шумо чӣ фикр ақида доред барои ҳамин мақсад чизи бардурӯғ бировардану охай бардурӯға иҷо мақомот ҳастай мақсад ҷазошатия чиқа якаса мурд мега ай пеш худаш чиқа ҳозир ман мехезам мегум фалонча мурдай
چه دروغه چه وجدانم قبول با میکنه فکرم حاجی کامران قدیم ما خود دستیاز بودیم تو همی سراکای نزدیکی را بود نکی این چیزاش درک نداشتیم بایی درک انشالله دور به نزدیک میبیا حاجی کامران بچه ما دور به نزدیک زنده حیات های دور به نزدیک میبیا یعنی که برادران نگاه کنیم برادرای بلوگری همه که دلم چوستم که скоро خودش علاقه دا میبرویا توی طرف روسیه یگان شما علاقه برو ما علاقه دیم هر رفته میریم و این پروکراتورا مقصد و این کمتش او یک دو سه ماه پیش همی گپ بر دروغ گفته بودن ای پیش خودشان برای فایده خودشان همه رفتیم اونجا گپ زدیم گفتن کلا بیا یک زاولینی نویسه مقصد تا ما خبر نشویم یگان بنده نمیفهمه گفت ما ایزویشه نگفت یکم پادرس روی میکنیم گفت پدر مادر زن و گردکش ده ما یگان هیچ خبر نداریم ای خونه خدا در حجای مقصد برامده هم که فلانچه گفت من قطعی صحبت کردم مقصد گفت گنده نفتیم تو مسلمان باشی قاضی فروخه تو در خونه خدایی تو صورت شکنی مردگیش یک گپ زده سی کدوم سیامکت ما در نشان ته فکت نشان همه ته صورتایی که در اینترنت مایا ای بولون همه را کلیت همه روی کرده اوی صورتایی که وای پیش در خدام همه صورتای کلیت همه صورتایی که من روی کردگیم همه صورتا را گرفتگی در بالاش هر چی نوشتگی خیلی که وای شوری موری خودشون چی فکر دارین چی گفتنیم برای مردمی که ما گفتنیم که همه مردم مسلمان رنگ مادر همچون مسلمان همچون تو در حقش دعاگو باشن چوست وقتی ما زنده حیات خیلی گپای دروغشون نگن همه بلوگرها برای فایدهشون رکلامای خودشون میدونن که از نام کل تاجیک نویسیم تمام جهان میدرویا برای که تمام جهان уже میشناسه با صورت چمنه دینا با چند آدم دیگه در افیر شدگه نام افیرش کل تاجیک مونده و صورت چمونده در افیر چون که چخ با خدا هوای نمیزنه همون فرزنداشون همون آدمایی که در فرزند ایمان میکنه کو فرزنداشون هم میکشوا فرزنداشون هم میکشوا گوش کنید کدومش نباشه گپی گنده نمیگم دیگه من ای اخلاق طلب میکنم ای خدای طوری سر ای بندش نه شما بگن زنده ام من زنده حیات میگم انشالله دور به نزدیک میبیا ینور خاتمه در سویاز بود تا 4 ینور ما صحبت میکردیم نکی مقصد میدونستم که ای خداوند یگان تایما زور نیستیم بالا نیستیم ای خدا فقط طلب میکنیم اینه که بلوگرایی که ناحق گاو میزنن کو ناحق گاو میزنن کو خدا فرزنداش هم میکشوا فرزنداش هم میکشوا اینه یک برآمد کرد به یگان فقط دکزد مقصد برآمد همه خواباز کرد این در جا توقلی میبیا این امروزی که اوه تماشا کرده با فکرم که عصبا دولینیا جوشی عصبا خیلی شدنی خیلی وای فرزند ما شاورو در فکری وایون ولی اخیلش میجا که سگ بردین کو وای سگی کوچه همه حواس میکنه کو گشنمون همه بلوگری گشنم هوا و کدام بشینه که یگان جو کنم خورم روزیشی که پدر مادر داره هیچ کوتاری برای یگان فرزند یگان کس نمیسوزه گوش کننده برادرای بلوگر همین بلوگری ایسر لوبای تمام مزگره میروه همین این منای بلوگری ده خیال میکنم همین ما همه چیشه گذاشتگیم لیکن شما وقتی که خیلی معلوماتی دروغ مالی راست باشه مالی خیر راست باشه خیر روزه چیزی باشه وقتی که شما دروغ آدم مرده اعلان میکنه مالی خیر پدر خیر موجی که بالی من سلامتی ساز بوده ای با مادر دوره که حاجی کامران خواهر دوره اویله دوره فرزنده دوره و خیلی بد فکر میکنن برای که من دیدم پره حالی که رستم جان برای که ما اونجا هر روز علاقه دیم چستا کتیم دیگه جادم یگان معلومات نیست همین معلومات شد پروی ها شد فایراد میکنیم و روی میکنیم گو خطر باید یگان خط باید به صاحب نیست که همه یه هم دولت صاحب داره اونجا هم صاحب داره 100% باید یک مقصد معلومات بیاید یک خط بیاید که مثلا توش چی گپ شده این دیگه в общем ранги дигаро ранги бародарое ки дар Россия як ним сол пеш падара ғам медоданд ҳарчи парчи айдаҳантон чӣ мега поставид карда гап мегирам мо хеле намекунем барое ки мо да ин чиз выгоднам нестай дар корам нестай ай ҳамин хотир
ویدیو را جنبست میکنیم پدر عزیز. کادومش که پاستاوی که چی کرد نکرد ما در خدا سپردگی. ما یگان گفتی گردن نمیدم. یک شونده نشید. یک شونده نشید کو. یک شونده نشید. همه در خداوند سپردگی ما در خدا. در دوامی که همین ویدیو شیدابدن صحبت کردیم برای همین برادرمون برای کلی ما امر توغوز را والله قسم برای اول هم خیلی پرژیوت قطعی میگردم برای همین کلی نه که در برای همون ما را همین خیلی تهمتو کردن خودتا مثلا پاستاوید کردن پروست پاستاوید کردن ما برای برادر از برای الله کردیم نه که ما همون قدر کار کردیم در یگان ویدیو ما یگان رکلام بده که باز یکا یوتیوب پل نمیتیا همین رکلام پل کار میکنن ما هوای چیز برای رکلام خودشون فقط همین چیزا کردن بگیرن میمونن اینا کامنتاریو در خودم چی نمیکنم و ما در گپ میزنن دیگه من همون تلفن نگاه نمیکنم مقصد چی خیلی باش نباش این یک دوملو بدی فروخ بهت گپای خوب گفته نامش چی گفتن مقصد و گذشتگی نیست مقصد که و یک جمعه رفت حقش میگیرید و مقصد من 500,000 خودم گفت 500,000 خودم 50 نتیم گفت و کار زندگی مقصده دیگر رو باید پولش میگیرید این میگیرید اما کی جان نگاه کنید پولش میگیرید شما یک کس نمیره در جای و یک کس نبروما پروست دیلو گورده در کره دیلو گورده در کره کره که اون میکرد کره که حاجی کامران پیش میبرد هر خیلودم کره را کردن نمیتونست با یک گپ همین گپ روزی هوشید نگاه کنین دریاتون باشه همه قصال همه ویدیوها برآمد که همه طرف ما همه یگان همه طرف و یگان ذات نبرآمد که بگه که ها مثال غریب بوده ها مثال نم خیلی کلی هم خیلی کار کرده ای ما سونگیزده ما ناراضیم کدام غریب بچه در کدام برادر توجیک در کلا خدمت کرده باشه فرق نداره گرفت حقش نگرفت همو انسان ها برازگی خچان دادن شاید فهمیدین این گپورا همو آدمایی که همو جای ویدیو کردن فقط همین پاستاید یعنی که همین سیو برآوردن گرفتن آدمی که دین کردشون نو نمک خر بدن فهمیدید برای چی برای اونه که نیوه گید نبودنشون برای که سوما خورده بدن 2800 که شما دادن با کدام گمرایو شما گرفتین چه ازدواج چه ما باور کنید که نمیدونم من همه وقت در فکری پولم نبودم میگفتن پول در کار ما بچه در کار بود من همه پول مقصد دادن 3209 دادن در همه خودش رفت گردکاش اونجا مقصد ما در گفتم نصیب نکنه پولی اول ما در خودش در کاره پولش نه مال دینوش نه ما در سلامتی کجای باشه زنده سلامت ویدیوهای سوما ویدیوی در تگ اکران اومده خیلی این هم سوما آوردم ما در خدا سپردگی میگه پدر وای در پسر در کار نیست وای در پل در وای همه آدمی که همه گپ همه گپ وای خودش آقی پدره آقی پدره وای خودش فهمیدی آزاد گفتم من خیلی آزاد ما در جای هستیم که نه مردم یگان اونجا اینم یک سلام علیک کردیم یک ای پشت کامera یگان آدم نیست یگان آدم نیست کامera ندارم نگاه کن همینجا جای آزاد من یک سوال که ما کردم همین برای که همین قدر ایسوسو ما کردیم برای پول مثال که پول بریم بتین مردا که برورن همین ایست کردن گفتم ما پول قرض گرفتیم آوردیم بردیم اوتای کلیه دادیم آخه این پولی که چکی در دست ما به در دست خودت بود مثال اومدگی بود همین پول گجا شدگانی ای بو چخت میره دیگه که از قرض این مردم این قدر آدمو ما برادرای عمر دارم که مثال زنگ میزنن یا برای کلیه میپرسن هیچی درک داری مثال ما خدا را شکر خیلی آدمو خیس کیم در اونجا یک همه آدمو زنگ میزنن ای هول همین میپرسن همین کلیه چی شد مثال ما در دست وندوق میکنن بعد همین بسیارش میگه که به خدا قسم میگه 50,000 فریدگیام 100,000 فریدگیام میگه همه آدمایی که مهاجرایی که تمام تاجیک مسلمانی ما همه دستگیری که اگه کو هفتشتاشون خداوند رحمت کنه در پاشون خور نزنه فهمیدی کجای باشن همه وقت سربلند باشن نه که مرغایی که مرغن یا خدا دست پردگی من نه نام میگیرم نه چیزی در خدا تعالی پردگی من انشاءالله ساخت سلامت میبیا خودش به گاو میزنه دوام شد خیلی دیگر همه چوست و حتیمت ساخت سلامت میبیا انشاءالله الله خودش چه خیلی باشه نباشه هم آدمایی که تهمت کردن چند قسم را پاستاید کردن شما را آدم گنده برآوردن با مرور زمان میگن با مرور زمان با در اینترنت اومدن با شرمنده شدن همه خیلی ممنون شید چیزی میگم من گاو زنم من همین دین یک دو بچه اومد
گفت دو آقی پدرش نوشته که تو در پیوخانه ای نه که من از سال میشناسم تو مقصد پیوه اسپرینوی نمینوشی مقصد نه من نه مقصد میکنم من این روم تلاد خیلی ندستم من از 20 سال زیاد شد که همین کار نزدیک نیستم نه که همین خیلی نوشتن میگن این که آقی پدرای تهمت هدی من چیزی میگن ایشم در خودش کردگی من جای گپ دیگر بگم بعد در برای ما گپ بسیار رفت که همون برادر همون که مثال قطیش به دیگه حیات 24 ساعت در ماشین 24 ساعت قطیش یک جای بدن میگشتن چه در حالت که همین کار شده پرتوفتش گریخ رفت همین هم جورگی همین هم برادری افیروشان افیر میکردن همون تیمور من نویسوندن افیر میکردن در برای ما صحبت میکردن که مثال اون اوش پرتوفتش گریخ بر رفت همین جورگی میشوه آخر چیزی را که نمیدونی توشتوی که تو در درنی استرویکا کار میکنی در درنی رستوران کار میکنی تو پای زندگی و پای شخصی دست لرزیده است ای کاملا چی مثال چی گپای چی را نمیدونی چیزی را که من میدونم برای خدمت الله میدونم این دیگه چیزه من تا همون جایی که مقصد برای برادرم زورستم به دست دراز کردگیم یگان جدا دست نکشیدم اما سینم بعد در فیلم میکنن درباره چیزی را نمیخوام در جای از یک گفتی گپو به سواد با خدا همه بلوگ شده دیگه نمیدونی با خدا این همه اسم شریف فهمین سخنای زور میگه یکی گوش میکنه اسم ملده پیشتش رحمت کنه اسم مقصد میگه خیلی اکید اولش الله میگه اینم دیننگی دومله هم نکی پیشتش رحمت کنه گپای خوب میگه یگان چی از پیش خودش نمیگه که من تو فکت دلیل ندارم همه چیزاش فکت دلیل همه دیگرش یه قاری فاروق در خونه خدایه او دگجا توقری میبیم مسلمانگری ده اینا بیو بگی همه به زوبیتا کرد طرفی خونه خدا نکی همشه در خودش کویدگی همشه در خودش کویدگی نام شونه نگیره مکش کم نام شونه نگیره و یا نمودی غوتیدگی ان که همین گاو زایستن وجه هم میدونه یک مامه خودش میبیا ساق سلامت بعد گاو میزنه شری نر بود شری نر میمونه فهمیدی و همین دستای آدمو میدونن شاید خیلی بود با خدا آمد هر کی جای کمی در چیزی چی نمیدونه بعد هر چی دن یک کس میشنوه همین یک آدم پنج آدم یک آدم در برش گپ زنن نمیشناسیش فقط نامش میگیرن سیاش میکنن همک ششم آدم میگه که بلای هم تریه اوجه همین ایده هم میروه یک تاشتا که وای من مثلا میدونم دیگر کسا میدونن برادرای هستن که قدمش خیز داشتن تو حضور برنامه الله خی دستای نیودمان مثلا و دیگر جای گفتی گپو یک چیز دیگه اونمو وقتی همون سوم شما دادن آوازه کردن که شما ماده با دولت دادین یعنی که رستم برای کارش ایوتاش سوم طلب کرد و غیره هم خیلی گپ هم برآمد دیگه من جوابم ندادم همون نزدیک گپ زدگی نیستم قطعی تو چیزی میگن خدا دست پایدگی ما فهمیدی کسی چیزی میگه خدا دست پایدگی و ما در آخر همین گفتنیم اینجا نه امکی خوشه نه نمیدونم نکروز با فکرم خوش باشه خوشه همین را گفتنیم که این مینای بابا جان 88 تا همین سبب همشی یعنی تا همش فهمیدی همین وقتی ما کلا که صحبت میکنیم 1 میلیون که همین ما بسیار گپ دارم که عقل نه چی تربیت پذیرایی نمیکنه تا اگر همون شاورشاو 1 میلیون هم میدادی حاجی کامران شاورشاو سر میدادن همین گپا نمیشید همه آدم ترما نمیشید همه آدم جنگ نمیرفت با یک بزی کلونشون همین قاله استوری خدمانه زاولین نویستگی دو مونه اومد یافتیم عزیز و شهرت همین قاله استور کوچه گنگوی مقصد که زاولین همین آدم نویستگی همه کتاب دفتر هست همش مقصد اما که یک گپ تو میگم همین اگر همین بابا جان یکی تاجیکستان اومد کسا میریم زاولین نمینویسیم واش همه کامران حاجی کامران بچم خودش جوابی باید میتیم میبینه انشالله زاولین نویستن برای مردک و این خیلی چیز نیست این خیلی خونه تازی دز میزنه زاولین نمینویسی یا که این پروسه دک رفته اومده کورچک میزنه زاولین نمینویسی در یه وقت زمانه تنجی آرامی چه زاولین نمینویسی خداوند خودش میزنه خیلی آدمه بابا جان باری دیگه خدا طلب دارم ای خداوند طلب دارم ای بندش نه کلیا ادرین ترما کاتش گپ زدم گفتم کلیا همین تسببی که همین کور برشید به همین درجه را تو همین را ای چی دید ای کی میبینی همینجا ای کی نوروزی
گفت که من основной ай бобоҷон ай абдуҷаббор барои ҳамин ду кас кори мара ҷазир кардам пула дар карташон дидан уже ай ма фуромӯш кардан мега дига дар трубкаи ма ҷавоб намедодам мегум бобоҷона ки пула биёр ман одам ёфтам адвокати рӯз кора ҳал мекунам мара мега ки ту сабр кӣ бисёр занг назан ман худам ҳал мекунам ша ман даводав дорум худам ҳал мекунам ша не майли ай кисаи худа додеста бошед ва худо мезана ва бобоҷон ай кисаи худа надаку мардум сум партов ки ҳамин бачаро бро 1 миллион медодӣ мебромад асталиноша дар кисат мезадӣ шумо заден рустам як рӯз мо бо сума задан ки бояд та отчёт пори қати рустами мошенникаш ту чӣ ки бо ман дата отчёт месупорам пула чо кади куҷо кади гапои зур гуфтанӣ будум бо худ мақабидам 4 миллиони 670 ҳазор буд хеле уҷа худмон 2 миллиони 800 ҳазор я бо 400 ҳазор худат гирифтагӣ 3 миллиони 200 ҳазор гирифтагӣ астани не 2800 ҳаму кати не 3209 2800 адел додан тамом ангари нос кашида гуфтао дар бораш чум чо бобоҷон қасам хӯрдагӣ буд ки ба хона ударш ки ту падаре гуфт ман чӣ намекунам гуфт прамо эфир да туғри кард дар ҳамун ҷои сабур ишам дар хидос пойдагӣ айрӯи хаяке усшанагу барои ҳамун як ишда намешава вобшим хайми мезана ки намяша палоқшапит кна ки титари накун алло худи задаста во хабар надорам вайора задастем бо ҳамун ба гардан нагирифтеста одаморо хоидан мода намезеба не ками назебара мо камтара хоидем лекин ба сабаб хоидем ами хотир я бори дига ҳаматонда тоҷика дигар одарумон ҳамин хел рафторо накунад ҳамин мусулмон бошанд накунанд чизи дурӯға биромада гав назананд я бори дига ҳаматонда ай ҳаматон эҳтиромона хоҳиш ки на падари Коля Тоҷик тасдиқ кардааст ки ма боварӣ дорам ки фарзандам зиндаe ай ҳамин хотир илтимос ҳамин хабарҳоро наброрен як ҳамин хабар ки дуруст боша ё ки нодуруст боша падар бо як бори дига худаш мисол уже тасдиқ мекунад иҷа мақомото ҳаста иҷа бисёр чизое ҳаста ки бояд тасдиқ кунад ай пеши худам накунед охи модар дора зан дора фарзанд дора ва ғайра илтимос самҷон барое ки ҳамун одамое мекунад ку кори фаруқ шакиша ва ё зану падару модар надоранд барои ҳамин хотир мекунам барое ки реклама шида ваё надорам падару модару зану фарзанд надорам барои ҳамин хотир мекунам фикр намекунам вақти вай зану фарзанду хонаи овод медошт ише баромада ише гап намезад барои аллоҳ бошад камтари темо и темо основной барои рекламазанӣ нестанд то барои контент ки меҳнат ки кор конкрет не коля таҷик мисол фарзанди мана агар вай айдасти мо ягон чи намебия айдасти мо ай фарзанди мана мақсад ки дасти мо дасти худовандай мақсад мо алло талаб дорем мақсад ту меброи ай пеши худат гап зади дар бораш ту то гап зан аниқ донӣ мисол тамом чо мекунӣ ту уҷа дар рекламаи худта ва ҳаҷу баъди дигар магазину фурӯши леки дар худо супоридаги мамаша амакиҷон шид тамом бисёри бад дидум манам мегам ман дигам телефона диданам намебия инами охи айру инами рафтору ки ӯ мақомот гуфт ки мо якум избишена шумо дар рӯй мекунем мо то хабар нашавем ягон банда хабар намешавад ҳамун военкомат шу военни прокуратура шу ама ай бародарои ҳоҷи Комрон ягон кас меяд хабарат мегира як аҳволпурсӣ ягон кас ҳамсинфош гоҳ мепурсанд омадао ҳамсинфош мебия мепурсанд шид тамом амакира дига чӣ намекунем барое ки ҳазор раҳмати калон барои омадагитон пурсидагитон алло ҳаматан нигаҳбон мо сухан кардем ки мо ҳам як ҳаёт дӯстем то ахираем ку хеле мо дар як кас бадӣ надорем ҳамин одами бада дар худо супоридагием тамом мо лубои вақт амакҷон лубои вақт бе ина мерем хона мешинем баъзу хизмат кай даст ҳамин сари ра саросема фоқат пешакӣ та гап намезанем не як лаваки дайдода ба ҳазу шинем мо ки ҷое ки мерем ҳамин чизомо дар ҳамин пушти мошин тайёр фаридагаам ҳамин ҷои дар ки нада мешава мебуроремшон ҳамун гап ши тамом як бори дига бобоҷон ту лично
88 бобоҷон виновати айбдоре ки колара маҳкам кардан фарқ надора вай ба айби худаш маҳкам шид нашид ты сума чӣ хеле ҷамъ кардӣ колара паставит карда гуфта дурӯғ карда ты сума ҷамъ кардӣ тамом ҳамун сума бояд медодӣ тамом фаҳмидӣ бобоҷон бори дигар ты айбдорӣ ҳамаира медодӣ ты бисёр чида хиёнат кардагӣ ты дӯсти ки дина кардиш ош мехӯрдӣ удам хиёнати безеб кардӣ ягон ҷуда туғри намегира ина 2 сол гузашт не ки ма инами ҷамъ намондагие ки агар ҳами ты намешидӣ дига одам агар сума ҷамъ мекард коля тамом ма ай худо талаб дорем фақат ай худованд коме бародаро озами тамошо кардестен ку коме поён да тамошо ай ҳами бибини кадом рӯз омад ай ҳами темо ай ҳами темо ай ҳами темо чувства дорум бародаро коме тамошо кардестен ай ҳами темо хабар дорем коме 2 сол пеш ҳози ва ғайра талаб кунед ай ҳамин бобоҷон талаб кунед то охира сума додагӣ нестай ҳамин хурдаган кати ҳама авҷаборе ки чиз барои чӣ барои соҳиби пила оташ да карташ да чӣ хета картаи оташ да назгаронда ким кира карташ да сум ҷамъ кардагин як гап гӯма ҳамон пул саршона хираю хурдагиша сарша хираю ҳамин гапҳои бардурӯға гап назанам тамом худованд ҳаматан нигаҳбон охир ман фикр ман мегӯм амаки нигоҳ кунед ино медонед чӣ хеше сум омад ко сум омад ва сум омадаста ба уҷа дидан ки колара хай мумкин срок мета гуфтам хеле баъд хе 6 тана гуфтам бехай ҳамин срок рафта ки ҷози мо сум метем баъд аз он ҳамин суме ки ҷамъ шидагӣ ки чид ҳамун байнда фаҳмиден а байнда инаи одамои видеокун мондан одамое ки сум ҷамъ кардан ко айси мо вақте видео кардем ва ё баъд одамое ки сум додан ко гуфтан хаям хеле ҳолат даем чикор кунем сума биё абрат нагирем битем шумода ва ё гуфтан ки иди нафи гуфтан вай ӯ сум уже нест барои ҳамӣ рафтан қарз кардан омадан фаҳмиден ай ҳамин хотир бузурга алло ҳастан ҳамаша ба алло спордагим худо худаш ягон фикр нест иншалло фарзанди мо кадом рӯз мебине ки соқ саломат омад диди ки нами қанатида мо ҳам фарзандо раҳмат